dagidi karim asyak tulae uray sa dinuman iti ayan mo sikat linaon tuy puso ken panunod ko tunggal naglabas daritma sikat ipit-pitig daytoy puso ayan ayat nga awan umarta ay ayaten ka hinggat tungpal biyak adaak ditoy agay ayaten ka tuy puso para laing ken ka ayat nga awan patingana agnanayon nga ipatpateka sabay ta awan patingana agnanayon biyak ko nga ipatpateka hindi ngam ko tuy puso wen biyak ko ay ayaten ka. Tunggal naglabas darigma sikat ipit-pitig daytoy puso ayan ayat nga awang umarta ay ayaten ka hinggat tungpal